Mudhara kajige kanya kao karibisha His Excellency ndene ya ward ya Mudhara na timu yawe ibo ndete mutuma ndo linga loi mutuma itu tu good asante admin tu asante na Excellency Governor Mutumanto Edinkia anju kikanyaka nenkere CS kanya kera tonde program ntere manto mengiruare no nto na the chief officer of department ntiuga manto development dira chief officer aiku laili manto mengeto de tentorai COS akwe na ntorai lailoba chibitare ya lailoba tubiditi renovation moromalia kwe kidima tojete na next week Thursday tukia kunenkanira ki committee kenda kendelethwa kibidito ni county government ukurukira equalization fund twete yao iguru wao ki department ya water area to moro muthanga twina kithima kirenjerwe through SIBAP ni World Bank through county ninyiko kirakwe kurikia tweta skuru ya Lubwathirwa akwina lamjirebo yaneo kwe kithima Excellency Governor urenjire na thai inyakio kakwenda kudito with test pumping na soon and very soon antu bakanyurwe wana sifiwe mutuma na kuomba kate kuomba wana sifiwe na mantu ya mainge barabara iturimite no ntobo wendi boya bwa ngwatano enjea na mheshimiwa Nturai aulire murangiri siwezi bitekiria mpuge kantu kamwe chibitare ya Mudhara ireta wa sub county hospital ngabana mutuma ikoya irio turabwithirie Sicilian section ireta wa theater ya operationalized na tomba kwithira twena cases nyingi ira ibwithiritwe sorry ekuru betu amami betu barabara ya takuraya bakumboita shitarere Mudhara bakaomba kwa watwana na njira yagirite barabara teta through nomo ino ntuwa condition mwere bakabwithirwa CS achibitari yetu yete ngweje aloi mheshimiwa Governor Nkirekia antu betu koro bakira muno ira tweta mog emochari lakini toka either kinya toka tugeta loi toka tubati kurukia ndo betu na njira yagirite so chibitarira kwe anto betu nonto eune onjira kera tweteguru to mankaba ru kwanto ya ambuiboya mheshimiwa Governor Andrew Diau ankaribishe COS kenda tuendelea kuiba sana utinga banenge ya Nturai ya Kiremu ni kuroko sana karibu sana mheshimiwa Governor karibu sana senator wetu na the executive yonde na team yonde ya national and county government of Meru asante sana karibuni sana thank you COS asante sana Ruiru Royangi sub county administrator kwa mambo ya mega sana asante sana Gavana wetu wa Meru Reverend Butuma Senator wa Meru Kaduri Murugina no Deputy Speaker ndene ya Senate ya Kenya mheshimiwa area ya Aurelio Murangiri na tongeria bonde na ntubantu re bonde Bwana Yesu asifiwe Murungu no mwega amagita yonde lakini no ntukuma twejire ntera igwa rukemi rwa Gavana wa Meru ngoja kidogo katuga ya kuroba tiuga rukemi na wo indi bauga atuigwe aya na neto gatani ya rukemi na nkuro rwa Gavana wa Meru Senator wa Meru MCA Aurelio Murangiri yani babwe ne atabomba kulinga rukemi rone rwa Murangiri nkorokia rwa Gavana apana no
mumba ko yande chief of staff kwa tuwe karuke mraro kulingo rone ne ngwa uredio murangiri ngorukie rwanga bana otiga ambi gwe karuke mi ka uredio ambi gwe karuke mi ka uredio ai gwe karuke mi rwa senator ai gwe karuke mi kianga bana sawa lakini uredio kura bando kayo iruke mi agenda ngironyie na ande. Asante sana. Unataka kwali bantu jana adwende kwiwa yonde ya sub county administrator ugaja na ndaigwa ati gutenga bana onge kana senator bakinya ni oma na ria tuturite tukwira cia kuruka nyuma tutirona ngabana na senator bekara gitine kimwe kwa twika nendwa nteto yuna ndeici nyuma yetu kabisa no kuona bakala netie ndiguru au umwe ngabana aremerwe ritangoge senator no muthakana ginto kuma na national into bika ya mero goreko kwa mwisho ile yakwa ikwiwa sub county administrator akiuga uga mochari memanto yale na kwigita tukatiga ndiguru tutikomeago kiguri mwathani ukagita ndere ogetakana ndengi indi wakurukira mochari juriko na jujo tio ithine nene zaidi so kuona akire moko gweta au moja onge kinyake athona kuga nande arume bakarunga manara ekuru bakarunga manara baba bagethenya kurunga manara batiga kiatho bakarabarungi no batikwerea wa kurunga bago karia atia otherwise ibo bwega sana karibu sana ngavana na nande naru nyakethira kwina mheshimiwa wenu Aurelio burika na iwe na senator wena ngavana wantu ariko nande ndenda tukura na inya naru ati Aurelio akaribisa ngavana ingavana naru akaribisa Aurelio ndenda kuigwa Rukemi rwa ngavana wa Meru. Karibu sana ngavana wa Meru. Asante tukareninde seneta wetu wa Meru atongeria bonde mheshimiwa Aurelio bwana Ndimin sub county corona kuruba ntura ya Kiremu ntura Kiremu Bori sub location kana Bori location na kinyabo ana chief uroto karibisha kianine bozongi. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kuruba Kiremu badongomi balai na hata badongomi ba mami ada mwire ginyage za tutina rowe muongo yotera uneka mtongomi muno mwire ginyage za tutina rowe non dhambi ten mtongomi sana teu kana imwathani otoma bothongomo inje over ike nigiro tawadari taringiri uringi ya Kimeru ikaimba aringe tawada into mubueka aringe emuntu mukuru ate menyethe aneta wa muntu mukuru uyu intensi tawada ringe marieta uya Kimeru ba mami ba akuru ndira boeta kuria mbura na nyambene boeta omwita ate ike nikiro na ringe na muntu mukuru na ringe to amwarirai ituri aringe marieto kwenda kuibua kaimba injenzi bo mwita kaimba mowe na ringe are no wewe ta wa mowe aringe kurubara iko Kurakuru kurandaka bikira Kenya kuradaika
Ôi ôi ya dai ta ko dai ta ko andro en beri ben. Ôi ôi ya dai ta ko andro en beri ben. Ôi ôi ya dai ta ko andro en beri e kura kuru kane kiat e kura kuru kane kiat ore e kuranta ka ya le kiat. Ôi ôi ai rai tai qua mua ne tu tamu bo tu ma ne tu tamu te ka ya kwe la koro ye o te tu tamu ne tu tamu bo tu ma ne tu tamu te ka ya kwe la kira mu ye o te tu tamu de tu tamu katuni de tu tamu te kaya kuwa kiramu ye de tu tamu au na de tu tamu te kaya kwela kiramu ye de tu
ine tutamu ne tutamu kendra ne tutamu takaya kwera kiramu ye te tutamu oye ne tutamu oye ne tutamu aunani ne tutamu takaya kwera kiramu te tutamu kwera kiremu ne tutamu Eti Aurelio ya tukare ni ebagibure bakuri. asante Ani bawe tukareni ndende te lazima boinyane muno kinya space ira yenyuma mic no ikwaria wazee babu wote kuina iro ku babu boina iro ku babu boina lakini boiko wazee akoro beko wazee beko asante nebo yaba mami nebo yanto bakiremu tuyire nikenda tuonana tweya nikenda bona ngavana wenu tweya nikenda bona seneta wenu tweya nikenda bona atongeria babonde baria teka baguliongirwa nyumba ete kuliongwa kakwendethera ina itharimo antorete kuliongwa teka batongeria kweya tukawiranirwa Biblia rembera kiri Zaburi ya nare 33 au anto batiri manete au bena ngwataniro au kiremu au sukuru yeto au anto batiri manete bena ngwataniro na wendo neo mwathani aracheki tharimo so we kwithira we yere ake no tharimi we kwithira tu yere ko watanira na MCA wetu itu tharimi we kwithira tu yere tu atirimana na chief wetu ni tu tharimi no tukwomba kwithira kwi mantu ya kuremete nturene na au kwa tuika tureanga iswa ni twamba na nturene kana kukethera kwina mwekuru kana mukuru ukukundia twana twetu kaanga nau lakini tweyere ruare to tumwire na twamwira ana beto bakathirwe nchobi na kinyotha ichi futo akuibwa riu tukwaria nteto igariu ate kuibwa so no ntopwa kwetha tutirimanete ake era ure agwe nawe gutirimana ake itutharimi te sawa sawa tweya nikenda twaria mantu ya maendeleo tera thirikari yetu ya county ikubwithia twaria mantu ya maendeleo ya thirikari ya President Samuel Ruto akubwithia ukirukira senator wetu na atongeria barabange bo turetera maendeleo kuma na arakire national government tweya nikenda twirana mantu era ure akwe nawe twirana mantu ana kinyabona mutuma wenu kana te TV ne bona ira ta kinyabona kathuri obwa ere mkura ngirimana yana otheri buru kwa mokorokia tema teka abantu barabwa ere kura bakeya babona menya manjabu seneta no tuthwani tuije kene muno lakini isoko ina mwekoro ukambani arari nduni akiora zui president ora mbona kagwa ntako ona ni untoire
me twethwania tuonekana TV ne kwina mwegoro kitu uragwire atona president we amuria we mukuru uri ona so kuona teka batokeya kethera muntu nagu atona president wiye kene nthi yonthe kinya twana twa mbebe itu muichiri na imwekuru o aragwire nya ta mona TV ne wethwania egoro bakitu ikabagaria bakiremu bena TV na babwe balla ibo darimi bote karia barabangi amana kwezo tena stima wende we utona president ibana ba muona TV ne kinya TV ne kana utheri TV ne wewe atubuti stima okay ibana bona ngabana TV ne iruare kwariama ibana bambona ruare ntukwembere babwe kapo kwenda gestima chiekirwa lakini yete kumanisha butona atongeria ba tiu butamona kinya TV ne nende babwe kapo kwenda ochiethia mwegurura wekamba ai ibana baigwa rendio ne agiaria no ndure ndiite kwenda rendio meitho igaira maiya ute kuona kwenda maana tuya no tuteyete tutemenyante toyai tema na tuyete kenda tubwira ngogwira thirikari ikubwithia tubwira mantu ya stima tubwira mantu ya barabara tubwira mantu ya roji tubwira mantu ya ora tukurwa namba bange batwire kuoro antu betu Rwanda ru tibo boya balai ya batu tiania to te orweri to te dire to Rwanda ru na ngambe cia tu igeta na tore ka kure Rwanda ru tuyete nende kenda twaraniria iro uri agwe nawe twaraniria tumenyane ate twatoka kure Rwanda rureku kwariama ate idara kibake ero ure agwe na tukari maringe itera ruto tukari motongerie nebo Rwanda rweko rubo are bwere agure maitera kibaki Rwanda rweko ate gembo mauto kalokichi ada ntangelia matapezi komina wango beto boro airwa angelu Mueronkoro range wante kuito adiriente toi no kwena thina
bana beto bakuthirira Rwandaro barethetie ng'ambe oi balai na Maruke oti inteto ai Maruke ata la nyungu yeri iko ya dia doana doina mbara iyombi batu inya ora koro Rwandaro Maruke na madharau muna ya winyayo kayonia seneta wenangwe kwendekana Rwandaro inya Maruke ya kwendekana yathirimane na Arome Maruke yathirimane angavana ai yawi yakamenya nani woni Maruke yakamenya Maruke Maruke torendore oyeta Maruke rugare teu na toyere Maruke yatere intobia twana tweturingi ogwana gaba tweyire ero ure agwe gabanga baneyire nawe mwire tumwire ari sene dogwibwa onde kuye na thina ona imogorora wari arire onde we na mathina maingi senetare te kamete Maruke ya kuma seneti ya kenda bries to ditange Maruke na toera dirigare to ya intobie to vira Maruke na nyabia korea vira Maruke ya yoke na to soboria to eto no ndo Maruke senete ya de nyato soboria na wega voy a otro lianteto y no quería tampoco ay na to bolli ay Maruke nya aero munda ay chibo wana dogo itra Maruke munda ay ko chibo yango Maruke dirikare ga yango neruke are buena agora ga yonto pante to ende chibo engero neruke ina to reba atu ne ende to teta mio chibo we nyawe we na thina no ndo wete ge logo yango neruke
chibo me no batero gariantu kinyawe na ngi mundene ai vini achuni mbodi anga tuwe na mazina ya maingi umi Benya atongeria bakelokera nara lamine bakuwa tothongi muno twesawa muno anga naina onta toire ibo kwenda tuendelea huku mashinani na seneta tuendelea huku Rwanda ro tuku Rwanda toibu anta togaikeria munene onde nara ira ya torema togaikeria president na kendeke ibana bakuwa babwe ngabana na seneta togotoma ukumei Rwanda ukumei Ntorene tukumentorene eda dai maruke ye motema nione seneta nye maruke ndari yani kinyamaruke kwe motema ni ayo na yo anga Aurelio wewe na nteto ko tiwa chionde nendo ya ndo mbele nyamaruke kwe motema ni ayo yote yatiri mane tari yani kwe egoro batemo chebe ngi maruke koga meme lete mic anga babu ba mami kande borie ibu onto motano mwana ke kumambu enya itareta kinya mathena kuingea iwana ruono yo none tena kanywa ata kinya miaka 25 wendu mbwezi ingere nyon chinda na ini mogoro aka karangiwa na ore ko tangaza mathina no le goro kwara jama ari
auto mama ikakwaria
mundu eri nganya meri ele no kana mweri we tora wenko we tora diero kana kamwe ororo kanibuo kana Yesu asifiwe pinge bibi to tange kajantore to ekere mu iroe ale to dimogere mongo kongai atwe to atore impio meongo inyo egoro ba mwana ngaba kaba to njara omuntu agogera atugwani ote na ba to ogera ari umao ba to taro e kilomita yana omenge ole kiundu to ke burun kaba na ba to njara ke dima erie palai itu tamu etenio tumi pale to te burun na nyamorange ni to te bora gomba na inya mheshimiwa mporo nyana to te lakini to kwenda support ye kunkerogi bwana Yesu asifiwe atonge na buo ito rutangu ena ara ura mengerene baba bena computer ichagua mere bange bena saluni ichagua mere me nyondo ko na mboe te tambao modu mandenga na baba lakini tambao keu hivi vikigua bato to tona weta saluni no ngogare amana yana wike mobana ngara membikibiki we ora modu uri te bikibiki kana saluni okaeta tamba utafunga kitamba ende bale to taje to rai transforma nao okaeta kuinya na yana inyo ate biotuka to ona transforma maburo ne etere tafadhali bale ingabana to taje mheshimiwa tonge na buon nyamba to kaunora nyumba nonto ote security itabira byari yago na simaira tiaga na mwarine otebio nikiundu odiaga motuka kugaeta odiambi biaeta nyumba ikaunangwa to taje mheshimiwa to iboya Ningkere mamoro wiki. Ora we nyuma nara. Bwana Yesu asifiwe. Marieto yako nje ni rosi kirote ngono kine mbendete mwathani. Kwa hivyo sana nyano ntobwa heshimiwa beto kushamania akeremu na niongo omerete lakini erware kuona kwenda kubandilika kwa nene inkwera mwathani ayo kiokumio. Bwana asifiwe. Bonge na bongo bwera nene beto. Ko interesant yongwa batu inyako kaura ruare ngari jenu moti wajio kono ntoto tendaracha. Babu ndaracha ere kwa kainikia mieto kilera nyo munjireli ende batu inyako kaura nonga to kaitia mwanga to eta kuria kandaracha kare ara kwa mweta. Na kwa kabisa tu imundo tuna mete ya etu kakila tu for the sake. Ende babu burubu tafadhali nyako ke yako koenga maruke ina abo akelera ende no tendaracha. Tendaracha. Ende yare ngombi. Kama mpeta ke tempi nyinge ndaracha ya bora bokore ramo na bokore wenye impara. Nonto kare batula mara nyanga ni kwete tu nyanya achongo. Utu mbondo rombere nyote ndio ke achongo ba uroi. Ito kwele kanete yo ke nane baba la ito kwenda ndara te kwa kainikiara enge nyoko to beberie kinyara ora loi yenda to tare wa impara nyako mrei na to eta kora ito ibo ya loi ibo ya mama ibo ya okona ka batu ejere hello Jensi ya mbere mbira no ndobo itigeria maruge yenga egoro muchiri na boiku. So the reason is governor reason ekwita maruge ya itabombe bato tipo to me ayikaria iruke otumba itakurware iruke aranjara kanjo njo weekend to kinambi ukara njo we governor we ninya keon ma yeah. So, eu reason imo bongo vive to ambo ke ron baria mheshimiwa, as you can see our field here. So bongo kiani keto wa mheshimiwa kwa ala kiani kio kale kito karanya Kenya school kiani ke to jenzi to getumira najira mwanya ito cheza of which dhainya ida tumba tuita turea tuecheza. So kiani kio kailia to tena post like mianka utire Wailia medira kadila kainya ato ete juzi actually akainya katambuke kari roimi bua.
So ito tani tinya jeni bimoe like marito ya kike leilwa to kita Rock Stadium. Why? Because of the road. Mayara iku Kirito Rock Stadium. So that's why I'm saying like baada ya vijana itu kwenda ushughulikirwa like in many ways. Kwe manza mengi mnantu mbakuwera buwera kinto kenge we be very brief. Check it, they brief no. Yes, bonge kwenda kuwa njira. Mheshimiwa unura kwa leo kimamo jinko zambete. Ko zambete nyama uruya lakini njira irango kilo kika. Ko nura ko ura kidogo. New like onde chamani ya flood gate ine na danga kinya nao kaumbe nyao tura ke vange. So that's why to gwa tena tukizumba another thing wale diantwa waingia hao nyanza ingi mna domi na kwena kintu kitwa digital workshop kuritangwe na internet like waita bonge watu testima ku stima ingo digachiti the 600 meters from here behold that area utibie no watu tuita bonge to sanking to like she is my sister. I don't know my sister or my mother. So I go out to tell you maintain kopa nadrikari yo. So no go to jugulikira to go na stima na to eta bonge. Thank you. Ugwaya. Kato chokie. Okay, bwana asifiwe. Yeah, bwana asifiwe. Our senator, our governor, our MCA na baba ngiponte atongore bare yao na ntu baba onde bare abunde muwene ya ambere pio nchokere mrungu nkatho kurukino ntu bakwithandi na this opportunity kakwithandi yao mbere ngavana na senator na our MCA na atongore bange ntu mathine atuka weru ari yao tukeregira yo na oke yakathithwa ntu bambere batu pio ngavana either amirite Meru County lakini iru ari akiremu na inyare akiremu kwina ntore na iyo mabura na kwina Lanyiro na kwina njira ye connect those locations ye connect kiremu ya connect mabura na nya Lanyiro so njira ubatwe turiatu tumera bigibiki ya thai kwina mbura sometimes ndiko thina challenge nyingi no tuba kwithira kwitendera so awangavana tukiromba pio iriwe iri yao kiremu kailaka kaka bothirwa ngende ngibobo yana kai kurwa moram to wirwa bonge ntore turi ao kiremu kwina stima na barabara yao baba ingi kwebo mwinya na ara maburwa itwara transformer lakini oyerwe i Kenya Power mwankero ari mutego no almost meri ile tutakinyithirwa stima na ara ora kwina antubeto batumera saloon ana baba antube ani baba nini bana saloon kwina bana welding kwina bana nyamantu ya kuruta photocopy na whatever na mwankero ari mantu ya rwamire na inkona imbona sometime kona ngari county government yirete revenue na arora na ntubeto beita tax kana ibeita ara nyumba tio got lakini untubaita ara welding na saloon na nyosi mwanga thaitu na meri ile ngoite kuendelea kono chokia na nyu chokia tena nyuma tukiromba ngavana kinyoka kwithira either rutere nerwa power kana ro stima rweki national government kinyawo mutongoria eto no tukure thina at least no tubwe no chore bobo yana our MP bukaria mukamako tubunyilo stima na mantu akathongoma binge katoshokere nkatho no ntuitona wamba burendelea na itina arora kuma we kuma ngavana no mbete kureta ndaka cia tuira ciaricia conservancy ile ciaricia kana ara kwa tangari urochi choke sa ndiera kwena maite aba yana tuyana tone de ngombe jiseta na ciatoka kati maloi so ito chokere nkatho ngavana na itokora no kuritangwe na itokweregire nyato kwera hao yakaruteka na mantu yakarebo bwega so ni blanco anda kuwa itu ile lero rutere no barabara pio barabara enjoy na tweke romoram no tombure ga kura njira enji itekeri moram ithe tware ga weta ya kanjiri weta enji na ito sokeria wa MCA nkatho murangeri no tuito kona na kuruta ngwe na ito kula to kona ko into weta kipithakia so kato kuromba murangeri umuwate njara no ntu mutongoria wa Meru yonde akoromba kento no kula no kona bwito witaji wa muthania kana watu akenda turetera rutere nerwa keni yabo mboisi kuwa keni kibata kwitha kina post kibata kwitha kina line yesi ndaita minao
so itokuromba wangavana bombe kwile la utere rwantu ndakainini kana youth nonte ya high school chingyo wena olende meri ile baka kuacha untubo baka mbisa ida kenina ya ao iliyoko na kukaza kwena ale pregnancies kutu kana bateta skuru no bateta skuru nontubo kwedira keni yake ke batare kwedira kiwata mboisi ikeza chiecheza ao bakaida baen mantune aindo narora na aindo nesi yombo to meachera manto mainge na manto ya chiara ya to mana baka joka skuru so itokuromba wangavana kwilele antu bana ke bonde pedre baki mi aiba imidira na chienine na nyana ara utero no stima baki mi aiba na araba itakubuza bikinya manto ya tu computer na tumbi na uno tuka kwithije kenda bateke za bare endo itari nene be automa manto maingia mai yo karika itero choka skulu de kinyira unite ne maingia kuwa kan kuwa ngavana ito utea na ito kuendete na tuina werekero na uwe watu rutirango enja kulukinya ngavana barabana kwitha bare aluma na ito kuweregira kuroki wero bura butano kinya ntore nene nao nonto no kwa ile stima chiri yao lakini yoka wena miranja ao niyo metiele thato yombika kwitha ikristima na kwene nyinge kuruki tenambi itina weru so nkuromba awangavana nete okay nene tuilele no to arne tuile ya bora to kono kita na rangi gonde ibano ntubo kuyeru are itokuregira twa kwithirinya we maburwa na lanyiro kenda omba kona mathina yonthe ona broken balance no kubwithia na uya makai awangavana ito support na twina owe na thirikari ku mwankanda ikae mwicho. Thank you. Asante. Katuthiriria au mathina inya tukaua yatithira mami kwa kuona uwe bwaku bwebo mwisho tuthiriria au kenda twana tutegethera mucemanio yoyo maruke na yoyo ina ngoingi na lakini maruke akamenya na aru angavana na seneta ibo trimanite mucemanio yoao yethe maruke yo ya trimanaro andaro inya yo akamenya itu trimanite yatile bete muno yetu ile baira kijato to garande ni lazima tu ile bai teu nengera mama ona rungamirem aterungama garande utheri kato muthikire tuibwe komba gwithira kwibo yaru buti no la nyiro thank you iboya gavana senator MCA atomeria pasas difference na tomboria bonde na corona youth. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iboya nonto wantu kwenti adware mwathani atubangirite menya kwita twe moyo tyo nonto pakura mwathani iboya oni beto Doris Kanani Joseph rwa kuma lanyiro iboya gavana inkomenya tore yakiremu eyonde I bori location na kuina sub location ni yuti ontende batu tu inaraura la nyoro ngonero la utaita batu kwe eurenge inokeya ito karibisha nona ito kwenda na iboya nondo tero kwibantu bana mathina tera motia ria ta kutora tera ya motie na ya kana bamwa omuntu benira nami na yara golokere teru to onana iboya nondo to kona tu to kaibarendio na inya kaduri to kuiba parendio na to te bona na iboya nondo patu nya batu to mo na ko ba ukambani to bono to kodio lanyiro wena loko menya anare mono batiwe baka inya minga nau ende batu to ma minga tibitare re lanyiro dispensary esa Safaricom ni ato teteria ato ra idimi vya bata na machine yonde lakini haya eki nondo bato to ureria to community kinyampi acha kuandika mtu tore mwa ende na umenya bato uma lanyiro weta mudhara bato tu mairo mtu transport mana ile ende na ibaye kwenye wae na ingwenda kutimwa kepimbi nikona cha weta onara na tena nyabia weta abio ko wende ikoromba nondo wawe mnene weto na we baba na boyera akazuri nora mnene pio na ingomenya yayo ndo kwale yakaoyura bauto ina machine na ikatiegi ko wende to kona ngaitare wa idimi to werwa mno Bwana Yesu asifiwe to atata kwa mtu machine yuko yo tari
na reyo tari to to ta no ti bui we ta ko o wende ba tu kinya onto ya kinya mo ko raka matete kinya no akwiterwe manto ke bomba lakini ende o mo kwiteria no na imagine chonka iko kinya merimo ni onto kuma merimo enge yonda kuma ya kayenda ko banga itwa loria anga ya traite ya na wadi mo na to kona we yo kuna to kona ndawa na bonge na bo batwe la nyiro to ina thoko lakini etirieri ande ko batwe to wete kia to ko ya to kia kuirerwa ya nara nyanyire mawa tangare tie ya tia to ro ko enkologia woni manga ita ko kuija nyanya mudhara ngel transport yonde tane ya nampakete hapo lakini kia ko yerro kwe ko menya woni kinyadai mana tano ya ndezia ende ko werwe ya to tirieri na erwe tirieri o te security ko ange no wena mata yara ya kawa kenda anto bona weru pato to akinya ko tukatukera kinya wote tena kainto kagu no ole kwa ende gezero te ta e ko na nyumba re ne barabara ne ko wati ko to kuenda wo wanto te areri mbere nyumba to la nyiro magati na stima la nyiro ina stima na stima okay na stima ka tauni ende ko wende ta ya weru ya baba ko ende dukene kenda kinyara to atupaki ato ka derito au ka market ya ka market na alafu nio barabara ogago ya kwa to ndio ku wewe mno nondo ogawe tira tai kinya ndega ende ya bo ya ngwende ka chiskumu kinyota ai etona okelira nondo barabara ichakokere na ko wende nkuwa tere munene nondo wako ato anania tuinde balanyiro bakeremu balailoba ba mudhara wewe baba to tuinde ko wende nkuwa la chadurio na bato kinyonto ya na ukonza ko ya kwena mangato ina nara bamuriri bakandebene bantangelia kalocho logwai ko kwande bakiani ke mudhanga oge na bomna na bato to yoreria form Itoyoreria form tia toreri miunda injo. Nondo toyoreria otibio tona. No nganto bari abete rete na otibio tona ko wende itokuwa. Batwe ototeti alafu ko irasi biagero bia isindi. Na bimo bita oyora onto ya rumande primary irasi keta oyora na ke ko na ke isindi. Ko wende nkoromba nana oke pwede yange asante lingire mama urwero ya ibo ya mami ai koire ndare muchemanio ne nara maritati rutererwa buri akoro nae koro bauante to mathina yaye wondi ne uya kisima bambire ndi ngabana ginyoka aga bungi okinyere ake twakwira kinyoka rea kubwethia bau twakwira itukumenya okwethia atia okuibwa itukumenya okwethia atia okuibwa ande tegango kwira nkuibwa kankuwa nkuibwa tuzikira na inabwe uwategango kwira omukoro ambirire ambere ngaba nende kinyoka le muiko bwethia uyonde twakwira okwethia atia okuibwa teka abatu yere to ibwa loi menya kuibwa nteto cia geriario kuibwa manto ya maruke wonte menya ko yanto bo tumburo maruke Rwanda Road njou isionke menya niti obotumbura ai mbareki bareki idara yawe maruke bote anda sunflower bote anda mpempe aya sawa aya tuthigira na yende nkuibwa manto ya maingi
manjabu ya te ntura ira ingi manto ya buena yonta ebu ntura ingi inteto special na irenda mubango special ero ure agwena we irenda mubango special nende kwe mukuru matanete ala iluba inkuigwa lakini menye kuroba kuwa akuroba eta kwenga maruke mukuru echoka mweguru na agilere inya kona kana meaga ne thirire na umuitho meaga retie njo so toka andro maruke to kuthirania na nteto icia kuona twana ananga kurobote kabena maruke yange baiwata tena ubeta aba yate maruke haya muitho menya maruke mainge ndeye ibweta kwalia na ube na maruke akoro baiba kwenda balla ido na maruke yuba weto karia thre maruke ya ara ya monyiritha kana maruke ya tena monyiritha maruke mainge no yau ya monyiritha akoro ba gwinko no bo ire duara bo gothetera akoro inyaba ibaka maniri mataba tena nteto ini nteto ira bone te Rwanda ru poleni isawa aya nkuibwa nteto cia maruke nkuibwa manto ya barabara nkuibwa manto ya stima nkuibwa manto ya roi nkuibwa manto ya security nkuibwa manto ya kurabia tupigore wa injou nkuibwa inya manto ya wamba tura tugoyokia ngoko na mbori na twata ulairio bieri iko tukawatia maruke nteto imbe tukarita ngoe maruke nkuibwa manto ya keani ura twana tutubatire kubwithirwa keani kenda tuchetha nende ande boye kalono nkithiria no ntwende inya ntumba kwaria nteto nyingi inya istukire ndigire igalono kwe mukuru umwe o kanisa ya Methodist na arambitha irande minister ende eta gutumiria ntuko ageta utumiria ke ya kiumia kia karia kiumia kimwage eta utumiria ntore kacho kara ya maruke ya Rwanda yo ro bona kwe mukuru weta utumiria nyuma biumia biere agweta kwethia ate utumiria akoro baire bambiriria kuya kuliunga kwa mukurura intore ko ya maruke ya Rwanda ro bona mukoro eta ntore kaire igaria maruke igethia ate ike ya kuku ike ya nacho kutumiriria mwekurura otierwe ende te mwekuru okere mu intore katia eguru bangi bantura ingi te bakere mu batiritangu ye bakere mu ibonoki nende tuko emwe mukoro we ya ethera mukurura mu mwene muchine tere gutumiria kawaida ewe ya ringaringa karibishwa erwa karibu sana karibu muzene tere utumiria nare ta utumiria tore la iloba na ikure te inkomea kwena matendero ate chokare te chokadua na okera maruke na okera njou o wito komea gari ngantuko ithato nareku nau au kumore ambiriria kuria mukinde aibwa nyumba ringaringwa bia kuria bia okima bia ikwache na mutu bia tawada te mukimo yuteza yo na mutu mukinde
Yedo mukinde. Mukimanyo. Mukinde. Mudhiero. Ore ambereria kore into aibwa nyumba eringaringwa. Ero imwe korora wa motomeria wowe ukumarunguru etanda. Au kumako runguru etanda. Onge ora weye tate mwene muchie. No ronge te gore kwena ntoreka yeri gari ya maruke ya kuija ngoko na Rwanda. No ya ke robia korea. Ore aise tia mbeleria kore mweka no yari kwau aibwa nyumba ya ringaringwa. Mbura negere mokoro na thireria ntomeria kwamberia kwethi ate. Kwamberia kuija. O no erwa wowe itia kare. Obere akwirwa itieko. Itia kare we muntu nende mukuru mwenda nyumba kwethi ate. Akuija. Mukuru no nende mwena nyumba ukuma. Mwekoro amberio muamathina woni ntwarithi uma wewe takiume kithiru maruke yaire kaboli maruke yarire ngoko ithato yarire nyato twito rotire twe tulelwa baba balai pempe irotire ya chaulete ya kathiria kinyanjo wira kinyangite aba tutute ko mama na inya mwana na arengerwa skuru in musia theti ate musiari na inyaro we na rwo mkune kamongo iwe to twaroje nende ntwarethi woni ndiriwa buru ototethie kuinga maruke ya gukaria njou na mathina ya kuingia muno ndene muchiyoriku yo ntwarethi mutumirie no wirigiro bwawe na inye wete mwathani amwera wowe ndagwirire ngino karimi mathina yonthe ya rogoro na ya matu na kana ya meru na nkaira oriku motori ora wetu twire gututhanga kuma tene na arareta retere mwankaringe ukumete mundene yoae yoetu na ginya ng'ombe ngania nere yirere ampempe ciako na mwekorora no atia nduma awataka una mbikia manyeri na ambira woni otebonde muthithia mogorwa mwera woni ngokwira guringana na witikio bwakwa mbiche manto yonde merio yonde tonekaira oreko orore iguru owe kare auria woni ntwarethi kumarira onenkere merio ninge ko yobo konenkera werunguru etanda na inyawe kwinyawe munenkere imerie emwe ai ng'ombe si aria munda tonenkere owe uru maruke thine maruke tonenkere ore iguru mwana nara yeru tonenkere ore iguru ao werunguru etanda we anenkero embi nende tuteko yete kuona no nto ibiche yoyo na mbirire ora wona muthenya ni ate kukarika itu iche muntu akona muthenya ni ate kwetha ciate ni ate kukarawa aka umae ai roara ko ai ko wa gu agro wala ilo ko enteto nende woni konenkerwa nteto te sawa otewe ndenga chokeria no ntore ndhe kwate murangeri atumbana na mathina ya bwina yo Rwanda ro woni nani ndenda ko yokia tuikeria babareko babaregu yamwe nenkere mwathani yange tuikeria president Ruto na nebo no nto seneta kathuri aria no nto nowe na kamete chionde ndene bunge na kamete cia mauruke na kamete cia njou na kamete cia amba na kamete cia security na tia sukuru na kamete sio karia sibo enda inyaza tera sibo archuna nerwa munda yo wage maruke
So wata injara to karibite senita nondo ende ndeto inyani si umbingira kanengere oriko ato nengere baba riko wata iru 1 2 3 twende chua karibu ore guru ai Bwana Yesu asifiwe. Kinyabe na chingi ya kiremu na Rwanda runde. Bwana Yesu asifiwe. Ukianjana bano kuona Bwana Yesu nare guru mutegete guru. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo habari nontubuko wa story ya mwisho. Utona mutumana wa mbere ambya witie guru. Ante na rungunde. Ino ambire windo tonyire mbere. Wapera tonyire. Ole gorore. Nyata manyira kwa werungu. So nande kubani kwega ukona to kweja na arua teka to kwejeta tutete kinya gutie kemero kiwa gute kinya tote kwejeta to tutete ikinyo direto ikinyo ga ikinya umwe na kwa tu ina imenti tuwa gute kinya no bugaga sore to kwejete aja na to MCA bwana Murangeri tukejaja no turanie kuruba bonde tuigwa thina ciao tulijeta tutena haraka na kenda tuigwa changamoto ilile Rwanda roreko ruru nani nte kuije chingio kabisa. By the way kinyani tuire mbije itowe na insecurity lakini ngaba no tonya nambe to kudhibiti mikore wira inau na ngombe cha jugoro igachoka. Number 2 imbiji gotora njogu cheja na aja kure dabo alima. Number 3 imbije kwethene nkamera itora gamuro joriko jona ndanto ene nkamera batenda bolivia bolimano nonto alima nkamera itona bantu kwae kwa kurea so ikoleta bitina ora boteta kulima kena cho kamera chumba kure na ina aru yonda eta na story wenge ndaigwa maruke najo ijabuingete enja ijabuingete miundene untaigwa nojo bwana ngaba nauga datu ichonde ilazima chiko kwa dirikali ibo kwete kyo datu mwanga chiko kwae kwijara bwera ngabana jare omba kudhivya to barabara tuwatethia bwana Murangeri MCA wetu kidogo mimi kambo au fulani kinyaja aja na tungi lakini kuengana na maruke ngabana atumba kuengana na maruke jaranda jikiru aleko ole goro puru diba kuigwe jaga ikerwa President William Samoei Ruto barabara ebo kuewe kamoja weta Isiolo kuma mulireale weta Isiolo kuma ale ange kwena makarumo weta Isiolo barabara hiyo ikanenkerwa Dr. William Samoei ibo kwenda ikerwa matata jau jenu kuma torea ibo wetekere ikerwa jo ibo kwenda ale akamata musana bajo menya itwaringire kura 2022 teoma natolika kura 2022 twaringira rais yo kinyakwa twakuoringire baba kembati mbaya kura chionde ila twaringire mero twaringire William Samoei Ruto
ibo kwende jaja kinyabobo mwa story ucha maruke are aja kwende jaja kutikera story maruke aya acha rongo wakoroka ile mabire bidara ndera ngi daraka au pere au tuenda mukoronge urega nini kanina ka itawate chini kidogo ya William ale aliko ojo no kinyore akweza indi na akaigwa story maruke akaigwa na Kemeru eto kamera na Kemeru ojo no enkwenda kiraja haraka ambo kinyaja ale ombere aigwa story ya maruke ule witana ate boka jale tantu kwe wajone boka mwike keda kena na jale weta kwate au ate kandolio ora jandolio tu au no mochamo no to ekara jandolio na professor Kendeki ibo kwa ndato ejau kenona maruke jau ja national government na baja kamate jbai ke maruke nara ja karano to maruke jate kara kere antu bato tu inda tware maruke mbere ibo kuibwa tu inda tware tome tware maruke kinyatue lakini ora twaitira tokibo baga togekoraga bato twage akiri toma muitone ndio twejire kulima na kulevya na kuthoma maruke tojatigae muitone kithakene muitone na marukete janja ija muitu na thingo thirikari nijukagia maruke jonde igetoja ikenara jabati gukara ondo atebati jakara njakwanda ibo kwanda tuitango we una thirikari nande oni kweonto ngavivye bwe bambere kinyambere professor beja onde na power ira bwampere 2022 bwaningira kura cha senator na nyombera nkaraga tuina kamiti ira ingana na njogu ira ingana na maruke ira ingana na kila kitu ito kamiti ya environment na natural resources ibo kuibwa kinyabo bakeja bonde ngara na MCA ke na to divya petition yenjaga very good petition iranga icha senate kinya to kengana na bara ito tunga sheri ito dikera issue eje ya ntu baba bantu reje ba mudhara ward nikenda committee ya senate eja kudikira nteto iji na kinyo itaguicha kidhirikali ibo kwenda committee wejaja ukaomera kobe astoreu goti umera kabisa kamete tulaine obuli constituency kwena munda jurali na dhino na community ni kwenda wakachukuru na toeja abo na badikiri ya community hiyo so number 1 ontu bwampere nguvu ndi senator wenu na bwandikire kura nyingi kwisha ekukodi mtora na ande nije kanyamukara bwamigere senate no ontu ni twaino ende bene ugondi wakuma mudhara aje gurwa aja karama ojo na ande mubere na ibu tanojo mutanojo ganto kara konde mbona sanit atoka anano eno ntuno enda muchindira naye nakura nande ona ganto nani kaitate ngamurumia kabo kwenda murumia bure buona ngono magia yuta cheto uto kuona na kurumwa kinyo kataka kamweri tiabo kedie ndaikemu Bwana Yesu asifiwe. Ongedhiania ba mami ngedhiania. Ugabeya. Owa nkoma imuchau. Nano ntoi muchau kinya marugu ya aita. Wena imani. Ongerie biara bielio mboni nkoma imuchau. Thank you. Aba netaromba kura.
Ere kwa aba areta achionde amtabia na imuchi. Ate kyao. Au wewe tanara nyomuma. Na mbere atika tule na tubeli. Ende nondri ya tu nondri zandi sini. Umurigire ni ruru Ende 2027 betekire ni betekora kidogo na ubo kuwa. Ukengana na maruke nonto ni wewe nawo. Kidandi no kidandi ukengana nayo muno. Nende ni wewe ukengana nayo. Betekire ni nduzengwe kai. Ndakento edingi bomiona. Ukona bwezo komyo odringe moi. Omuringiriro ke mibogerite twala telebiwe. Ndakento edingia bena murangiri na kaduri. Ibo mbetekiria ni mbachukume baetaete twaye nende umbere au. Mbachu goja. Kubonda uwa. Ibo mbetekiria re. Mchukume u ngabana. Ana kaduri. Aurelio. Mbachukume twaye nende umbere yara. Kenda nani mburetera ndeo. Ibo etekiria buloi. Aya. Ibo wete kirian sapoti kaduri achoke sene tirenge. Betani na mutumonto edinge ngavana. Raundi ante atere. Kena to ante date tu. Te to kagwerenge. To ante date tu no andingera. Ibo wete kirebo. Andingera na kemeru. Antoria terine na bo montoria boya. Tesa sawa. Como sapoti achoke sene tirenge. Kenda speaker. Kenda kuyamba election ba senator. Mandia kobwa. Anga bana ndakento edingi bokona ke kobotaka. Irare bondingire bwandingirawe. Omboneni abiare biele kabanto edingi. Nene boya aba. Nanto ba nunde bokarande amnu kumarukiri. Ndeke da inkarite tenke butia boya opatio barume noi. Lande loko manya kameme tenengana roho weji. Kudidia makosa na munenkera. Lande dikera. Mulire ukona ndeaja kamemicho nderuto na utegora tukwaje. Nokona kamemichi ikuita mwanki. Nege kwene aja nere ngi tatu. President ndio tukwaje na kumeona. Hata ndio nataka niongee Kiswahili ujasikie vizuri. Unaelewa hiyo? Hii kamera iko live na naojua tuko hapa na ngava na Mutumantu Elenkia, tuko hapa na Murangeri na Kaduri Murunge ako hapa. Atoelete ni bodikere antobau kirero kiube na kiai. So tumekuja kusikiza kilio yenu. Na ninyi mmesema mnataka kufanya na serikali iwasaidie. Tumesema namna hiyo? Umesema muungane na serikali ndio isaidie mambo yote ile iko hapa? Ama kuna mtu wako na mpango mwingine ya kando? Si ni kweli? Kwa hivyo tuungane na serikali, tusukumane pamoja, tufukuze hii nyani, tufukuze ndovu, tufukuze wale wakoro wako huko, shamba yetu ipimwe na ipewe title deeds. Si ni kweli? Mashamba yetu ipeana nini? Title deed. Kama kuna mtu amekalia shamba ya wenyewe atoke haame kabisa. Nasikia kuna manyepara wako hapo wamechukua shamba kubwa ya watu wa Meru. Munataka watu wafukuzwe? Munataka wafukuzwe? Gavana, unajua wewe ni president wa Meru. Na mimi ni kama yule prime minister sababu mimi niko wing ya siasa. Tukiungana mimi na wewe vile tumeamua kufanya kazi pamoja. Hakuna mtu atakaa kwa shamba ya Meru hapa. Si ni kweli? Munataka wahame ama wasiame? Wahame ama wasiame? Weka vidole mbili ndio itawahamisha hii. Hii ndio itawahamisha ya tu. Hii ya tu term ndio itawahamisha wote. Ndio pia rais nimemwambia na ile kamera inamuona, tafadhali hawa watu wa Meru. Wanasema wamekuja the other day tumepeana title deeds Adwana. Si mnajua hiyo? Adwana huko mlima yote tumepeana title deeds.
Kwa hivyo sasa tukuje hapa Mudhara Ward, tupeane Karama Ward, tusteremuke mpaka mwisho huko Ndumuru. Kana na tatu betu? Teuto kwendo au? Mutongeria atereja kwa nyama. Areja kwa maendeleo na madhivyo. Edro otenga bano kinya kieni keringi. Kote seneto kinya rengi. Bote kuona ndo ibatwera madharau kebwe. So amekuwa na madharau. Kwa watoto kweja bukugoyirwa na bukuona ngwataniro yetu ni njagazi ni kweli. Ibo kwenda tuendelea kuwatana ngavana na seneta. Na tuwatana na Kindiki. Na tushikane na William Ruto ndio tuwasaidie. Unataka namna hiyo? Ati wengine wanasema no, tungoja 2027, sijui tuchague akina wa Munyoro, akina nani ndio tuweze kufukuza nyani. Unaenda tuetera 2027 kaenda toja kutija thina irire aja kaidai. Unaenda thina idura thai. Baraba kwenda thina idura thai, mkono juu. Basi. Unajua watu ni wajanja. Na toba wote bakuwa tu mathirikari ne utoteka botethie. Antoba wote mwana wewe goko. Wote mwana thoma antura iji. Wote mwana kinya wewe goko kinya kore materema na nontowe. Iko ingadimo anga kwenya mwigo to uba na ande kinya bate weta supermarket. Ole vivya onda we nyombo kaleto rito kuma supermarket. Ko kaleto rito we nyombe ku. No tunande antu barare kwa ndusi. Batwe ngoyeto ni kubwitira nguge babwe bure wananchi huku mashinani. Eko mamoro ugire to kaliunge rongwale. Dairoba? Lanjiro. Lanjiro sidio. Tuketa nao tukeja nona ngavana onao tone bine wingi rongoru niliku. Wanamurangeri panga siku nyingine. Tuvuke hiyo ngambo ingine na ingine nikaenda tugeta tukiona anala thina iri. Atongeria bora bainge batenda gwita ki wananchi. Niki no ntoba gutotero ante tuibwa tutoteraja for 2 hours. Aba matoka thina chiai. Chemo wananchi. Lakini kyo getomana bo antobara bona thina igitara kinyarira bakwenda mwananchi. Babu abo gatoma tukaka kaire. Tugutuma ndogo. Tugutuma ochole pio. Kidato mando tongo dia ku atika botigo utona ka otika ikanga matatu into. Abo kona kodi. Aka kanga bana. Utona yako ikaronga bibo ikaoni ngobadie kakota. Na iko ndina tamo kuja kwethi iko toma into bikauma vile kinya watu yako bikauma. Mena ija koroba ora betaga ibeta baibangite. So na ndeno aregaria na kameme haraka kena buae kweri ngondi no tumire. Kedo ate ngondi totegeona. Anto basiaza we manto wangu bwera. Kako ndo kama na dhara ya idha. Muntu gatu jairewe agetoka mainai. Na yote kama na dhara ya idha. Ibo kuibo baiwa kemero keuke imenti. Na ndeno ntingone gotukira totekondo boika kaire. Imbiji bwetete mbali mnaenda mambo mingi. Ngona bwena ikundi bivyega bivinge keke orange. Ete kya ODM kweke kya yellow na green. Kwekenge ke kilo ke kalio nkanga. Kanyoni kara ingenda tamono nkanga. Na kwepike kya papu ikaitawate. Papu yes. Tutekondo botukeria. Botukiveria. So ndenda nande. Mukuru abago kyanjara ori monga mudikire. Ndeke dikereni. Jamhuri nyote. Sisi ni watu kila mmeongea kila kitu. Na shina yenu mmesema. Lakini kwa muradi umeangiwa pale, yangalana pale. Kwa muradi wa miongi ni ya rara. Ya mbeti na tirao. Muradi wa rara. Bati lo bondia rare. Eka ambereria. Tutana wetu anaweza wajona ngoyo. Bado utara
sema tanua kumura tukaterera yo amererie ana bande kwe kuigwa bamo kuigwa pio wewe nataka tukurega tesidio mbuni geto kayo kinyero asindio ekoroba maya bataterera maruke monono ndizo zabayinyeretie no yakoro ibamerandira menene buru esidio mbundi na mandu yange ya manene sindio so Kenya utokuigwa na tukavingata bwana oito nande ataweza kuangalia hiyo mambo yote hiyo ya Sirio Board ndio tujue ni wapi iliachiwa na Katirao ndio iweze kusukuma ndio mode nande akonoti kamete nini atoba konoti ya ofisi so ndenda kunenkere MCA nafasi hiji nikaenda nako kalia point cha kidogo then kunenkere ngava na endeleze hadi. Thank you. Asante. Tomo kume Yesu Kristo. Abadora ndai rombarie. Inko menya imatha kinyire na inyane ntibuika kana gavana wetu, senator wetu, waziri wetu, kana betu barabara Monica na waziri wetu Rui. Atongoria barabara ya kuona reverence bakinyire ya ba Methodist bonde barea kubwania bekirachi nekeuke mona gavana wetu kikanisa bekirachi ke wewe yana akwa kura aitaitio kana iba mungona ara mantu ne kanisa kana ende iba kinyire ukinya I recognize you na tongoria bonde barabara kuona twina team board ya Nyambene Girls baibirwe gavana no yete batwira kanke kabakeya nyethera ikura ya bawire bakeya no ntukwirane bwareo kendo obo no rikana nkuona Philipa chairman wetu peace komenya no mumenya na Philip Kara ura Kenya appointment ya kuyo kuona amure yo muonere au muirende to ira wina tionte muita Philipa to ibathetere lakini ukarwa mananwe nangachoka nkauwa no ntu thine Philip ira nene na yetu ambabara nkumenya gavana no abwitherie boya ya muno chokia Rangers ara ura ndo moru undila are ndi town administrator eitara kiraito irombu abaumire na beku ya be ya town ine na kiraito ya amubango yo bachokia ringi bachoka kidogo lakini rira thina ira yeire miru ira mwathani aichi Rwanda rura tukilukirithitie rwa miaka ni lite mirongo ena sore imiaka lira twakilugirire Rwanda barutwa bonde bachokwa town ine ri na gavana owe kwe ya we bachoke Rwanda rura batukarie Rwanda na batu itokuwa ntangilia munene ndo moru ikuraya na rimwe kinya transport na movement iko kungenda batu twina kambi is almost 35 kilometers amba baibai tu kwina nturiro enge ng'ombe ira nyingi ira itawatiania nene chitha ira chicha mudhara inya thoko ire wakwa ngundu ne ng'ombe na mburi ing'ombe nyingi chuma mudhara acha ita kureku ende witu kuromba inya thoko ng'ombe kana natia yakui ende menye ibolero ibun baraire mudhara yondo bwariria na muno ende inkuromba buriku thoko ng'ombe watwakira mudhara kareka kurithakia yoika kia thoko nangi bagethera thoko ne au kana natia unkurikia bunge ibubwa Rangers wetu kwina nyumwera yakirwe kambi na kambi u itina askari askari ure kuno mugana baile no mwe just one na utebu amenyote thia pia iba kwa maitha nwa unkumarungurwa leso chie kuru na akaurira kuo akaweta kuwa ambukire kuru anto aturabu ndo kianja nwe kana na nabo karakiawe ya maingi actually nya no ntobo loneliness limwende unkumanya na ara turuarua into binge wetu twitabo ngi Rwanda tore merwa akarande nya wakaurwa ariku nyumo ati ariku no nto loneliness wenkande ne kambereku atena inya muntu wo mutethi nya ka uambu ationa wo mutethia turetere Rangers twina nyumba tuti uchumbura tuti nai baroko na nyoka umbo inyo atutumira baka imbere bakeya bakaria batingari ngari nkumenya ukauria na yangi utuongele but Rangers tuongelea bainge kuthoki nkumenya Rwanda ro tukainge kuthokea kiukia ndo muru na kike tukia Rwanda ro rwetwa nkumenya utino ng'ombe chitira ringi na ino bawita bo Philip nyana ona kuofa akuruba kabanga buraba kama tawe nyingari che ku na kuruba kabanga bu so munene tu anto aki kambe thire nambi na te kambe to kuromba pio nyawe ya waka noi ni anto bera itareku bura wero imwe korora Doris Lanyiro
Safaricom ne ire nene kanira interview beyond the wererwa lab is fully equipped bila to need is just one thing personnel muntu mwaki aba bwithairi thimi bena kila kitu irenda in the lab. Safaricom Foundation ni abwithirie bu twate thubu ndareti amaranya lakini ntuko ni ambira oni nkumo obichi ende ntarokera ura aikuwa CS mpya inyawe ngaita na inyawe ntethia munene kwi mantu yarirwe yamwe yarirwe mantu ya imibangone bwa gavana kati kumbo obwira yombe ndu itukarande na tukaria maingi muno na ntethia maingi muno oni biranda royaira eno kirao birikare ya loka ote muntu aweka iro wao umwekuru izasawa ende ote muntu amenya kwithire na ando ababwi kabwera wa mantu amai na gavana owa ekuya mutuma ndienda bwa india mieri mwanja iratwaria birikare ne amutuma umbere kethira kwe mwanya bo kuona kweyo ende wonika ndawire ntiomba kuya nde tanda wikithima kikwendo bai kwe kuruba kire mwibuiche kithima ikathimirwa ame yake lethiri ibuiche ikienjerwe to wa kithima kenjwe wantoma nda tanda mwera na ndamueleza twaria ronene kaibwe mudhara kwa akanda wire imandabuti ende nakwe nubweka ira mandabuti ana mwaka aroe bota aya ana mwaka ende bwe enda aboreko ende kenda tuthirie mante uni ndetandarira mutumanda mwira aumenyeka nyumo ikamuntirwa na katenjwa mwekurwa tuthirungia ndaingana nwe ninda uoke akwithira tigware inyekurwa muthara iba muringere kura eta antu aba mandabuti iba mwira tureterembi enduwe yakagwende obo inyaka nyako aria are ya microphone eke turombeni eva manto akathirie romba tembisopu achoka au aburaua na abwo achokeria achoke ndabuti pale turombeni renge ote muntu araua thena tiambi duare nkuibwa ndore ciaria ona besta bao bakwaria baira munene tena nyinyi tio mwera netia ni mwera era nareko na ruare nwambira mbetera korobara beyemba mbetemba igwembo nekethera mantu yaraua no yareko ende akire mukambwire mbwa gavana atabwira lakini abwira na tuete kidima iza sawa kidima keu mbwa ikotia manyo o nyumwera o kekundikira iko muonere John yakatura lakini members bare abe kundi bukumenya bura twaitire na program irane abwithire na kidima na itire atia na kidima kikeya kikerwe mwanka kete nyama burwa kena mye mwanka na ara la chathoriera bokweta atia arwe na mye chukuru ere ara wetwa li isa sawa nguibwo bo mwera manto abarabara yi gavana na atia ye dikera kwe gwonkwendo bwera o entu kwera orombere twane komi mwathani yako otiarere tuonde ntu kwemwe kotiara akambe ukethera mwekorora na enjere kithima aruare ili tukethera tukenja kana natia ukethera kwebonge abwithitio tikithima enja ko kera ikithima twenja kembere kielua thirwa kwena kengea kwena roerora roreara rwa kuma rumande baraba ikuiba kumenya pump ne athukire ito mite thiara pump ekirwa na roerwe na malorungu isa sawa ukethera manto yo abwithiri ka twethera tukera mutuma na abwithie bu kemero kewera ko therenje iweta atia iweta ita na ruare no nto gavana area na twete kithima kiremu tukwenge twawa kenge atukenja kiremu twena bode area enyumwera nyambene ne amurombere kithima na bachangete inyambecha kenda chukuru enyambene tika ingwe iza sawa munene kabwire ndeto but ndeto ire ireo manto yarabo wera mainge especially nya barabara ebo kuira barabara nambecha barabara eli
weta kuma kire mweta li ina mbecha na interview bionde biketa atia kweneta gavana urare kuo uranire awire kela nyiro kirabo wira eta kira awire akandwa no tembecha chietete atia chiekeri gavana oarea atu promise within the next few months murungu embere tukethira tweneta kureku la nyiro motarera kambareri no ntunda ndameambiririe ndamearerie mantu yayo antu bakitheta inkumenya kutuka lakini motare biran kwenda kwareria ne atire gavana ekwea na atwerere na kwenda chibitare kinya levombi level 4 ere kaweta wa level 4 ekanua isasawa wambere burare ere atwetira kare ere atoruore na thieta ruare wa eta ne kuthenju antu isasawa kato ukora kana to choka nyuma meake elera to atwere na muntu akwe manda butu ya ruora thieta ruare tore atwera level 4 te level 4 edire tena mochari kenda mtuo bwaya ambecha che level 4 nkabo akira mochari twete to karande bangwa nyumba ne ira urire mochari bila bitiere milioni 16 che wekira into na thaina atwete kenda ito muromba nyewire euro na chiekere isasawa kai mbitore yagwe mutongoria re ya wanyama enda ndare obwera ya uno abwera gavana akamatete ya mero yonde ende nyange mutethia mwara nkuwa kankuwa era to bangete no ya muthara yoreku no ndo aumba kolo ya mwenya tere atatia enda munengere kameme ka abwire lakini mantu yara mainge nyandara cheka oyoriere yara mwekoro to munengere mbia myake ele atwere achio otebua eta nande yankabwera mbeche irio lakini itekorute thuambi gwara ibo kuona ndara cheka oyori ereo itwa watanetheriende kinya winge bo wira to aka isasawa kwa itumbi tumbi mwathani embere utiwathire mwathani asante rangete tutam ende areke kuma mbui mathina ya kathira thina gwende emeri kinya thina muthare tethira mwire ini areke guchumbuka muno kuma mbui botigona mwana omwithe wara uyiririe mbui mbewera ni mathina lakini yakathira tisawa tutikwenda boika muno ba mami atuguthiria tisawa atuguthiria atuguthiria tukwibwa manto ya miunda ya uyonthe na iboya oni nkwira nga iboya twigire tu iboya twigire na oni dendo bromba 2027 balai ba mami bakwa imo tumonto edhingia kura cia gavana 2027 mugamba kura toya togaria nteto yora toya ruare twaria nteto kenda turia ndawa ibana bakua mutuma waituta ibana bakua gathuri murungi uwe nontu nuko watanithia mero ituta ibana bakua rangi uwe winthaka yetu kinyagethira no chumbuka muno itiania ni muthara wandi ituta ibana bakua president Ruto waito kwendete mathina ya yonthe twa nontu iwore iguru towe wikare Ruto towe lolo todo igeria ya moya yo torema ibana bakua Ruto wewe tuta asante so ntego kyakanya kainge ntoigweta wote ari gutukire akuru mawaziri tongame ibuthithia u kaika leke nugeta wa Monica Kathono gakuma na Mekinduri igoka Tigania East igoka watelete mbecha kaika Tigania East yeyeto ka constituency emporo igoka watelete ge na kia mbecha eta wa Monica Kathono tesawa ibo kuringira ka leke nurwe ono eta wa bwana Kanyaru Mureke
Kaya toka Nyarua karaya kako. Dia. Agaraya Murwanda. Imurwanda wato nini no lailo ba wa umeta kaitia. Kana kwa nwina. Endi no momero kata wire njamba itekere. Ode njamba regere njamba ene oyo kundia mero yondero oi. Muringere iro njamba itekere. Wana laure rongama okethia ba mami ba. Ari jokethia na kameme ko webu ake. Ayo como ta no e Don Bosco. Bosco okuma rumandea. Don Bosco no e ote ko ni zakendo ngamwe. Zakende nderu. Ya kuma ko. Ekuma? Lanyiro? Ekuma rongoro? Ene ndene one ko manage interview na kuhakikisha gavana na senator na tongeri ba kwaria boya muringire iroi. Tesawa. Tute kwenda kwaria ringi tutegita. Tureta kireini na bwende kabumbira bala igotukire na ini nkobwira. Tureta mbere maruke ya utogathira niayo nyagethera igo yeta onge gatugaeta ko inya matoko lazima maruke ya menye gavana na seneta ibaginyere Rwanda ro ekuru mbere ekuru tuzigira nini napo ana kitunguru kinunke na unje weku ari kitunguru kitununka kiera wera ure agwe na wewe mama kitunguru kiere tesawa alafu ekuru ake na muno turambirie na ekuru barakuru bakirukire kero makamutongi itu tam teka aba mutuma wetu kana boka wanonto wote ontore ne aumete mbeto teko akura boka mutuma kura cianga bana kwariama ibana bakwa we mutuma ori wetu we mutana wetu wa ntorene. Asante Reverend Katoromeroe kireini na bwende ne yes.
Tego menya imbi na inabire lakini ya uo muntu we aka uo no muntu wende kana kwe wachala uraro amino urate kwenda so urawende akarinde na akarendea na tore anjererie njerere kambererwa ibaraba kanenkanira tego menyano akanenkanira lakini kila mtu na akarende urakarwa amano urathanwa na etete urathathanwa ete atia kenda tumenya urakarinde atathanwa na uranwa arwaminwa na etete atia barabara yato etaiteni kura yato tiato bacha tafadhali inyamu nene nko muromba to kila nyuma itebira ningo kuromba bunene okwa kila nyuma itebira kenda momba oteti antuba to kila nyuma wonka muntu wende arwami no rote bia terrete kana ora wende terrete na karende choke hiyo barabara yara choke hiyo barabara yao choke hiyo au de kwenda to beyo Sawa kusimama kabisa. You are ma. Tuta. MC hapo wapi? MC amekuja. Anatafuta. Ndio karango iko tukire. Wewe. Laure. Ita MC anatafutwa. Tafadhali MC mwambie atatafutwa.